Moje ime je Lazar Petrović i bit ću vaš domaćin u ovom serijalu. Od malih nogu sam želeo da postanem kuvar ili glumac. I oduvek je u meni bila borba te dve profesije. Dok nisam shvatio da ta dva kreativna zanata mogu zajedno. Još ako se sve to začini dobrom atmosferom i prirodom, onda je to prava stvar. Zato vas vodim na jedno putovanje Republikom Srpskom, od njenog krajnjeg severa do toplog juga, gde ćemo upoznati maštovite, kreativne i srećne ljude i predele u kojima žive. Neki ga nazivaju gradom mimoze, neki gradom stepenica, a neki pak gradom mačaka. A kako god ga nazivali, rado mu se vraćaju. Dobrodošli u Herceg Novi. Herceg Novi je svima poznat kao dragulj ovog dela Jadrana. Sad što mnogi ne znaju, da on i van same letnje turističke sezone ima svašta da ponudi, zar ne? Tako, eto, trudimo se generalno cijeli grad i opštini, mi ispred turističke organizacije Herceg Novi da predstavimo i regionu, a i širem auditorijumu da je Herceg Novi cjelogodišnja destinacija, odnosno da u bilo kom periodu godine da dođete postoje i zabavne aktivnosti, manifestacije, naravno i prirodne ljepote u kojima možemo uživati. Već je uveliko krenula i priprema za predstojeću letnju sezonu. Šta to posjetilaca Herceg Novog može da očekuje ove godine, nešto specijalno, nešto drugačije? Tako je, to mi u turističkoj organizaciji tokom cijele godine radimo na promociji, dakle da li je u pitanju glavni dio sezone ili onaj vansezonski period kroz nastupe na sajmove, drugim međunarodnim nastupima. Što se tiče te neke ljetnje ponude, u smislu novina, da kažem, vjerovatno će tu biti više stvar dodatnog unapređenja ponude u smislu kvaliteta. Poznato je ono što Herceg Novi nudi tokom ljeta, to je prelijepa priroda, grad koji je okrenut, da kažem, koji je više porodična destinacija, dakle, grad idealan za porodicu. Duga obala, dakle, pruža mogućnost da onome ko želi da bude, da kažem, u nekoj žiži odabere konkretno Herceg Novi, ko želi malo više mira, imaju druge mjesne zajednice poput Baušića, Đenovića i tako dalje. Tako da, eto, na to fokusiramo ponudu kada je u pitanju ljeto, dok za period van sezone se fokusiramo na aktivni odmor, kada je u pitanju naša obližnja planina. Po vašem mišljenju, odnosno po vašoj preporuci, šta je to što bi svaki posjetilac Herceg Novog trebao da vidi? Pa, teško je locirati, odnosno odrediti jednu stvar. Eto, ako bih morao da odgovorim na to pitanje, to bi bio lokalitet Starog grada, da se počne recimo sa Njegoševom školom koja je nekih 300 metara od glavnog gradskog trga, gdje je naš poznati vladika proveo 2 godine svog života učeći u osnovnoj školi, zatim kuća Ive Andrića, slavnog Nobelovca koji je ovdje baš Herceg Novi odabrao za mjesto svog gdje će da napravi svoju kuću i onda, eto, jedna lagana šetnja do Starog grada, da se obiđe Sat Kula i drugi fortifikacioni objekti, Kanli Kula, Forte Mare, drugi trg Bela Viste, muzička škola, crkva Leopolda Mandića i tako dalje. Dakle, cijeli taj lokalitet Starog grada je zaista lijep i za jednu laganu šetnju, da popijete kafu, da uživate u ambijentu. I ako imate vremena, spustite svi do gradske luke Škver, koja je, da kažem, neki srce i duša grada gdje prolazi veliki broj ljudi šetalištem 5 danica i gdje, eto, možete i tu da uživate u prelijepim, da kažem, pogledima koji se pružaju odatle.
A iza broja 79 u Njegoševoj ulici u Herceg Novom krije se jedna interesantna građevina. U njoj je nekada živeo jedan od naših najvećih književnika. Nalazimo se na spratu, tako na prvom spratu kuće Ive Andrića u kojoj je on boravio jedan deo svog života ovdje sa svojom suprugom. Možete li mi reći nešto više o tome kako je došao on uopšte u Herceg Novi? Pa Andrić je volio Herceg Novi prije nego što je se trajno nastanio ovdje. On je jako često dolazio sa svojom suprugom otkad su se vjenčali 58. godine i vjerovatno su se tu zaljubili u naš grad, jer naš grad je grad umjetnika, pisaca, zadužbinara i nekako je bilo logično da tu kasnije dođe i da živi. On je to uradio pošto je dobio Nobelovu nagradu 10. decembra 1961. godine, dakle početkom naredne, odnosno početkom 62. godine dolazi u Herceg Novi i tu pravi svoju prvu i jedinu kuću koju je ikada sagradio za svoga života. Naravno zajedno sa svojom suprugom. U ovoj prostoriji, ovo je bio njegov kabinet, zar ne? Jeste, Andrić je ovdje imao svoju veliku biblioteku, imao svoj radni sto, ovdje je volio da se osami, ovdje je čitao, ali i pisao. Znakove pored puta, Umer pašu latasa, kuću na osami. I također je mnogo vremena volio da provodi na svojoj terasi, odakle je znao da kaže da sjedi i da gleda u Vladiku misleći na Lovćen i na Njegoša, koji mi inače bio fasciniran. Rekli ste on nekih 5-6 godina proveo u samom Herceg Novom. Tako je, Andrić, ova kuća je sagrađena jako brzo, za nekih godinu dana, tako da se Andrić i Milica početkom 1963. godine useljavaju u svoj novi dom na Primorju i ovdje će provesti narednih 5 godina. Nažalost, samo 5, zato što ih je preduhitrila Milicina smrt koja je došla tako iznenada i tako rano 24. marta 1968. godine. Milica je preminula u svom voljenom vrtu baš ovdje u Herceg Novom. Andrić nikad više poslije toga nije došao ni u ovu kuću, niti u Herceg Novi. Da li ima neka anegdota iz perioda kada je Andrić živeo u ovoj kući? Pa mi imamo sreću da ima još dosta Novljana koji su bili Andrićevi savremenici, tako da često možemo da čujemo nove anegdote. Eto, ja sam baš juče sticajem okolnosti od jedne gospođe čula jednu anegdotu koju ću rado podijeliti sa vama. Naime, gospođa Sonja koja mi je to ispričala bila je djevojčica u to vrijeme i radila je u prodavnici bombona. I Andrić bi jako često dolazio i donosio kafu da se samelje u njihovoj prodavnici, jer tada nije svaka kuća naravno imala mlin za kafu. I Andrić bi donio svoj džačić sa kafom, usuo u mlin i kad bi prošlo malo više od pola, kad bi mlin samlio malo više od pola, on bi sam zaustavio mlin, nije htio da sve samelje i odnese kući, uvijek je htio dio da ostavi da se zahvali u samoj prodavnici. Mislim, eto, to prosto govori koliko je volio ljude, koliko je bio darežljiv i koliko je bio divan čovjek. Sada se nalazimo u Milicinoj spavaćoj i radnoj sobi. Milica je bila jedna nevjerovatna gospođa, inače prva srpska školovana kostimografkinja i to školovana u Beču i Parizu i u to vrijeme bila je kostimograf Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedan ostvaren umjetnik. Sva je boka lepa, svaki kutić njen za divljenje, ali jedno je mesto najlepše, jedno je utočište najsvetije. To mesto je manastir Savina. Manastir Savina je bio i ostao jedan od stubova pravoslavlja na ovim prostorima, zar ne? Pa da, manastir je kroz istoriju, dakle od svog postanka od 11. veka, ovdje praktično jedan stožer i jedan svetionik ovdje na ovom brdu iznad ulaza u Boku Kotorsku, koji daje ovako smjernice svima kroz istoriju i svedoči istinu pravoslavne vere pre svega. U sastavu manastira se nalaze 3 crkve, zar ne?
Pa da, u sastavu manastira se nalaze 3 crkve, što je ovde kuriozitet, da su 2 crkve posvećene istom prazniku Uspenju Bogorodice, dakle i Velika i Mala crkva, i crkva Svetog Save koja se nalazi na ovom brdašcu iznad manastira. I to su neke istorijske okolnosti dovele do toga da u stvari Velika crkva i Mala crkva budu posvećene istom prazniku, zato što u vreme kada se podizala Velika crkva, ovde je bilo vreme mletačke vlasti i Venecije, dakle nije moglo, tu su bile granice blizu Turske, i nije moglo da se zidaju nove crkve, mogli da se obnavljaju stare. Tako su i dozvola koja je pisana mletačkom duždu u stvari traženo da se obnovi ova mala crkva, ali su Kalođeri iskoristili to da krenu novu crkvu da zidaju. I to je ovako interesantno i taj događaj, jer u to vreme već se u manastiru nalazila čudotvorna ikona Bogorodice Savinjske i bio je trenutak i opasnost da se manastir razruši. Jer kad su počeli da zidaju, Mlečani su videli, doveli su topovnjače tu da ruše manastir, ali eto, Kalođeri su se molili Presvetoj Bogorodici i ostalo je predanje da je dogodio se jedan čudesan događaj kako je Bogorodica sačuvala manastir. Dakle, pojavio se, kažu, oblak, evo kao danas što je sunčani dan, pojavio se negde oblak, mali oblak koji se približio tim topovnjačama, 3 kažu da su bile, i da je munja iz jedan od tih topovnjača pogodila, ona se raspala, a one ostale 2 su se onda okrenule, otišle i napustile manastir. I tako je ostalo predanje da Bogorodica je sačuvala tad manastir od rušenja. Osim same Bogorodice, manastir ima jako bogatu riznicu. Jeste, manastir ima bogatu riznicu zato što je skupljena kroz te istorijske događaje potiskivanjem od strane Turaka kad su dolazili ovamo, onda su donosili ovde u ovaj deo da je bio zaštićen ipak i drugačija vlast bila mletačka, ipak imala više nekako obzira za to, i onda su se i Tvrdoški Kalođeri, kada je srušen Tvrdoš 1693. 4. godine, preselili ovde sa vladikom Savatijem Ljubetićem i doneli su sa sobom mnoštvo tih relikvija, nešto se čuvalo ovde, i od tad postoji recimo i to predanje da se ovde čuva krst Svetoga Save. Mi čuvamo taj spomen, krst Svetog Save u kristalu koji je urađen iz 1219. godine, na kome piše u dnu krsta, i to je, da kažem, jedno autentično pismo tog vremena, takozvana Srbuljica, gde ne ovaj crkveno-slovenski jezik koji mi danas upotrebujemo u crkvi, nego stara Srbuljica koja je mnogo bliža nama i razumljivija. Znači, tim pismom je napisano Sej krest Svetoga Savi, piše da je to krst Svetoga Save. Mnogi naši kraljevi i vladari su posećivali sav manastir. Pa dolazili su kraljevi i vladari, ali ovde je interesantno da manastir recimo nema ktitora. I sazidan je manastir, iako su taj period nemanjički bilo puno ktitora, ostalo je da je ovaj manastir sazidan od priloga koji su skupljali Kalođeri po čitavom svetu. Neki su čak svoj život proveli i iskončali u Rusiji ili u Grčkoj, Svetoj Gori, gde su se našli, gde su čitavog života skupljali priloge i gradili. Posebno veliku crkvu koja je dugo se zidala upravo zbog toga, zbog nemanja sredstava, nekih 25 godina. Između ostalog, jedan od vladara koji u novije doba posetio manastir jeste kralj Aleksandar Karađorđević, koji je odavde pošao za Marsej. Tamo su ga, kao što znamo iz istorije, ubili. Čuje se čak i sveće od kraljevske porodice i kralja Aleksandra kako su to jutro zapalili sveće, i ostalo je spomen ploča, se kasnije napisala da je odavde pošao na taj kobni put u Marsej, dakle nije se vratio živ odatle, kao žrtva tog novog, u stvari, nažalost, nacifašističkog pokreta koji se kasnije pokazao kroz ratove koji su bili. Iako su u Herceg Novom primarni plodovi mora, mi ćemo pojesti malo plodova Zlatibora. Vidimo se posle reklama.
doći u Primorje, a ne probati morske plodove ili barem morsku ribu, pa kao da niste ni bili na moru, zar ne? Tako je. Ovo je prvenstveno, da kažemo, restoran koji pravi tu mediteransku kuhinju. Tako je. Najviše se zasnovamo na mediteranskoj kuhinji, malo i tu italijansku kuhinju, ali mediteranska kuhinja nam je tu najbitnija. Šta ćemo mi to danas lepo praviti? Pa danas ćemo spremamo jedno predjelo od jadranske tune, pravit ćemo tartar od tune, onda ćemo pravimo jedan gambor koji ćemo da pravimo, da ga ukiselimo sa limunom, maslinovim uljem i vamo ćemo napravimo jednu hobotnicu na salatu, malo ćemo dodamo rukole, luka, paradajza, to je to. Pa da počnemo. Hajde. Uzimamo hobotnicu smo prethodno skuvali. Aha, znači već je termički obrađena. Tako je, prethodno smo već termički obradili, isjećemo je na kolutove, uzet ćemo paradajz. Paradajza ćemo samo da iskoristimo malo njenu kožicu, što kaže, iskoristit ćemo na paradajz konka sećemo da sjeckamo. I dodat ćemo također luk, malo rukole i to ćemo sve da kompletiramo u jednu salaticu. To će nam biti prvi segment ovoga jela. Ona se služi kao hladno predjelo, je li tako? Tako je, salata se služi hladno, nju služimo kao hladnu salatu, a mi sad ćemo na jednom tanjiru da osmislimo cijelu priču od 3 vrste kao predjela, marinadom. Beli luk, peršun, maslinovo ulje, je li tako? Peršun. Mi smo to sve ovako ovdje uklopili. Dodat ćemo malo njega i bibera. Tačnije ovo je sol, jadranske malo krupne soli, bibera. S njim ćemo da iskompletiramo salatu. S njim ćemo da iskompletiramo ovu salatu, nju ćemo ostaviti malo da stoji. Malo ćemo čak i da je začinimo. Če obavezno malo limuna. Tako je, malo limunovoga soka. Malo ćemo nju još da začinimo, ostavit ćemo sa strane malo da poprimi da se ti ukusi sjedine. Vidiš šta, zaboravili smo rukolicu koja će malo da da tu notu gorčine njoj. Nju smo malo zaboravili, dodat ćemo nju, malo ćemo to Evo, puštiti. već se osjeća beli luk, maslinovo ulje, limun, jednostavno. To je onaj miris Jadrana ili miris mora koji je jednostavno povezi sa svima. Maslinovo ulje, bijeli luk, bijelo vino. Bez toga mediteranska kuhinja za mene je nezamisliva. Tunu ste rekli tartar, to je u stvari živa riba, tako? Tako je, to je živa riba. Jako je bitno da je sveža, zar ne? Tako u toj situaciji. Tako je, veoma ona je svježa riba i nju ćemo da isječemo na sitne kockice. Također ćemo je pustiti malko da ona isto bude ukiseljena. Sipamo isto limunov sok, nju sjedinimo sa tim. Malo bibera isto. So i koristimo domaće maslinovo ulje. Evo, to smo sjedinili. Što se tiče gambora, njih ćemo malo da isječemo, napravit ćemo od njih, ovako ćemo samo da vide naši gledalci ko nikad nije čistio gambore, kako se to radi. Ja sam ga prethodno očistio, malo sam se spremio, ali sam ostavio samo ovako ovaj repić radi neke izgleda. Znači njega ćemo isto ovako, njega ćemo isto malko da stavimo sok od limuna, njega ćemo pustiti tako da možemo sad serviramo. Ovdje smo stavili sok koji smo pomiješali sa vodom, tako da ćemo... Znači to je morska sos, samo je malo... Tako je, ali tu smo napravili priču da nam to bude podloga za ove školjke. Eto, čisto malo da dobijemo taj izgled koji nam, da malo tu prezentaciju napravimo jela. Šta kod vas, recimo, na meniju gosti najčešće naručuju? Pa najčešće kod nas prolaze upravo ovi morski plodovi. Riba, kao riba u cijelu prolazi najviše, također hobotnica, gambori, čak i tune. Mi nabavljamo jadransku tunu iz ovoga mora ovdje i onda dosta ljudima preporučujem i onda je ne možeš doći na Jadran da ti neko kaže da imaš jadransku tunu koja je plivala tu u mora, ti da je ne probaš. Ovdje nam je mikrorotkvica, s njom ćemo malo da rekorišemo ovu tunu. Tu ćemo samo da još dodamo ulja na gambor. On se ne soli ništa, nismo Ne, začinjavali. njega ćemo malo da posolimo, a njega ćemo stavimo sada upravo pred samo serviranje. Uzmi ti, isjeskaj to povrće, ja ću hobotnicu da stavim da se peče. Evo debljina. Odlično, to je odlično. Ja stavljam hobotnicu, stavim
peče. Ovdje stavljam paradajz sos, malo dodajem marinade u ovaj paradajz sos. Gradska kafana u Herceg Novom postoji, da kažemo, jedan duži niz godina, ima dugu svoju tradiciju. Tako, ima dugu tradiciju i sam objekat gradske postoji već 100 godina. Ove godine bukvalno slavimo to neko 100 godina postojanja, ali kao objekat, kao ugostiteljski objekat, ne postoji već toliko nekih zadnjih možda 15-20 godina je već ugostiteljski objekat. Prijašnja namjena mu je bila pozorište, tako da već ovih 20 godina zadnjih polako doživljava ekspanziju i mi smo jedno kultno mjesto u Herceg Novome koje je stvarno kod svih lokalaca je nezaobilazno za neku jutarnju kafu, kolač, a već uveče ili za ručak neka večera uz naravno ove morske delicije o kome pričamo. A stranac svaki koji dođe u Herceg Novi ne može da ne zaobiđe gradsku kafanu i dođe da ruča uz ovakav pogled, sam ulaz u zaliv. Ko već nije gladan, barem popije kafu i pojede neki dezert. Tako je, tako je. Ovdje nam se malo ovaj sos grije, tu nam se hobotnica čvrči, moramo da dodamo ovaj ostatak povrća. Hoćemo li zajedno da mi pomogneš? Bilo gde. Tako je, cijeli ofir svuda grije sa svih strana. Interesantan vam je ovaj roštilj jako. Malo ćemo sačekati to da nam se udinsta i onda ćemo tu hobotnicu da prebacimo u ovaj sač o kome sam ti pričao. Pazi, nemoj da mi se opečeš tu. Mi prvi došlo je vreme da se okreće povrće. Tako je. Puštamo ga samo malo da porumeni se. Tako je, samo čisto malko. Oho, boga mi. Ako nastavimo ovako, ja ću završiti sa povrćem. Čuvaj se, čuvaj se. Dakle, malo ruzmarina nismo stavili, pa ćemo malo samo da... uzmi ovako, stavit ćemo malko ruzmarina tuda. Da malo nam poprimi taj ukus. Bukvalno ga iskidamo na krupno. Tako je, malko ćemo ga pobacati. Ovdje nam se ovaj sos ugrio. To ćemo mi sada sve da prebacimo u ovaj jednu keramičku kao sač. Evo ga. Tu. I onda ćemo to da složimo. Aha, prvo stavljamo sos, znači kao podlogu. Jedan dio ćemo sosa, pa bukvalno ćemo onako malo da složimo. Stavit ćemo ovako sosa malko dolje. I onda ćeš sada ti da sređaš taj red jedan povrća, pa ćemo tu hobotnicu, opet ćemo jedan red povrća da je zatvorimo. I ova ćemo opet prelijemo s ovim ostatkom sosa. Znači mešano povrće, nebitno. Tako je, tako je, tako je. To nam je to. Sad ćemo da to zatvorimo u ovo tijesto. Koje je testo u pitanju? Ništa, obično kiselo tijesto koje se pravi... Kao za picu, tako? Pa eto, to je ta varijanta, samo brašno, so, ulje, kvasac, malko i to je to. Ništa, samo ćemo ovako da ga razvučemo. Sad ćemo malko ove krajeve da pokvasimo vodom da bi nam se zalijepili. Aha. Za... Samo prebaci. Prekrijemo i... Lagano. Tako je, samo ga ovako pritiskaj s ovih svih strana. To je to. Malo ćemo samo da ga premažemo uljem dozgo i stavljamo ga u pećnicu. Neka malo veća temperatura, nešto preko 200 stepeni, 200 ili 220 stepeni, neki 7-8 minuta, čisto samo da se ta kora zapeče. Znači, samo da se zapeče i to je dovoljno. Tako, jer je ovo tanko tijesto, ono će biti vrlo brzo pečeno. Kuvar je otišao u kuhinju, a ja ću se sada okrepiti prirodnim sokom kapoka.
Sad znam zašto ga zovu grad stepenica. Šta mi možete reći o samom gradu Herceg Novom? On je danas ozbiljan grad, ali i kroz vekove, kroz istoriju je držao tu titulu. Jedna od zanimljivosti vezanih za naš grad da je ovo jedan od rijetkih gradova u ovom dijelu Evrope za koji mi znamo tačno kad je osnovan. Znači njega je osnovao kralj Tvrtko I Kotromanić 1382. godine kao mjesto dakle se trebala obavljati trgovina solju. Pored Herceg Novoga, tadašnje župe Dračeviće, bio je grad Dubrovnik, odnosno Dubrovačka republika, koja je bila u tom trenutku i trgovinski partner i trgovinska konkurencija kraljevini Bosne. Kroz vjekove prolazio je kroz razne periode razvoja. Ovdje možete da vidite ostatke i uticaje brojnih civilizacija, kako mletačke, otomanske, austro-ugarske. U jednom kratkom periodu Herceg Novi je bio i pod upravom Napoleonove vojske, kao i pod upravom carske Rusije. Zbog svega toga mi danas u Herceg Novome možemo da stvarno osjetimo te različite kulture i ta prožimanja. Moramo znati da u ovome gradu živio i stvarao naš jedini Nobelovac Ivo Andrić, da su u ovome gradu živjeli Simo Matavulj, da je ovaj grad opjevo i sam Aleksa Šantić. Tako da Herceg Novi je mjesto gdje se ljudi iznova vraćaju. Kada govorimo o turističkoj ponudi, vrijedi istaći da Herceg Novi ima izuzetno bogato i zanimljivo zaleđe. Znači, na nekih svega 20 minuta od mjesta gdje mi sada stojimo od samoga centra grada, nalazi se planina Orijen sa svojim zaleđem. Tu u zimskim mjesecima mogu svi oni koji vole da uživaju u zimskim čarolijama. Također ta planina nudi prostor za sve one koji vole da planinare, koji vole da se bave sada da kažemo tim nekim modernim sportovima, trčanjem na planinama, trekingu. Tako da za razliku od nekih drugih primorskih gradova mi imamo i more i planine. A pored toga Herceg Novi kako u ljetnjem, tako i u zimskom periodu je dom, odnosno mjesto gdje se održavaju brojne manifestacije. Neke od najznačajnijih ću istaći, to je Herceg-Novski filmski festival, sad se to zove Montenegro Film Festival, Herceg-Novske aprilske svečanosti, već pomenuti praznik mimoze, gitar art, dani muzike. U nabrajanju se često desi da nešto i zaboravimo jer jednostavno toliko ima tih događaja da nije ni lako sve ovako, da kažemo, izdeklamovati u jednome dahu. Protekle godine u saradnji sa opštinom Herceg Novi i turističkom organizacijom Herceg Novi organizovan je prvi viteški festival, znači da kažemo nešto novo u Crnoj Gori. Čuli ste vjerovatno za poznate viteške festivale koji se održavaju u Evropi, kod nas u Manasiji, tako da smo imali gosti iz Banja Luke, Banjalučki vitezovi su bili na Kalni Kuli i da ne zaboravim da kažem da je Herceg Novi poznati kao grad tvrđava. U samom centru grada mi imamo 3 izuzetno značajne tvrđave, Forte Mare koja se nalazi na samoj pjeni od mora, Kalni Kula kao najveća tvrđava i tvrđava Španjola koja se nalazi malo dalje od centra grada. Primetio sam danas ovdje u Herceg Novu postoji i tobogan za sankanje. Ljudi idu, jedu sladoled, a deca se sankaju. Da, znači evo imamo tu baš u našoj blizini, znači najveći regionalni tobogan. On je privukao veliku pažnju kako mještanja, tako i gostiju, znači djeca pogotovo uživaju. Tobogan ima 3 trake i to je neka, da kažemo, atrakcija koja dopunjava herceg-novsku turističku ponudu. Dani mimoze imaju dugu tradiciju, već preko pola veka, zar ne? Tako je, dakle, ovo je 55. po redu praznik mimoze, jedna od najznačajnijih kulturno-promotivnih manifestacija kada je u pitanju zimska sezona u Crnoj Gori, a mislim i šire u regionu, jer ova manifestacija kad se i osnivala davne već 69. godine imala je tada za cilj da počne već negdje sa početkom ljetnje turističke sezone, tako da mi negdje pokušavamo ponovo da to vratimo i da negdje ljudima
dočaramo šta je to u Herceg Novom što može da bude lijepo ne samo u julu i avgustu, u septembru, nego da bude lijepo i u februaru kada cvjeta jedan od najljepših cvjetova zimskih, a to je mimoza koja je vjesnik proljeća i gdje jednostavno onda ljudi mogu da dođu da se opuste, da na neki način se odmore od ove svakodnevnice, da se nakupe jedne dobre energije, zaista jednih pozitivnih ljudi i svega onoga što mi pripremamo u okviru tog praznika. Iza svakog dobrog festivala stoji, da kažemo, i dobra organizacija. Već ste pomenuli da kreću pripreme odmah za sljedeći dan mimoze, zadnjeg dana. Pa upravo tako. Dakle, mi negdje izađemo zaista na vrijeme sa samim planom i sa samom organizacijom, tako da imamo već pred samu glavnu ljetnu turističku sezonu, odnosno negdje tamo u maju mjesecu već je program za sljedeću godinu koncipiran u potpunosti i planiran, tako da ljudi već tada mogu da znaju i oni koji dođu u Herceg Novi na odmor tokom jula, avgusta, juna, septembra, da vide tada već šta ih čekaju u februaru mjesecu, tako da u suštini je zaista sa naše strane kao nekoga ko organizuje jednu veoma zahtjevnu manifestaciju, jer mi imamo već puno, da kažem, iskustva, imamo dobre timove koji već to rade, koji imaju tradiciju, imamo tradiciju naslednu, dakle, ljudi, odnosno djeca od onih ljudi i unuči koji su krenuli sa praznikom mimoze, sada su već tu, učili su od svojih najbližih, tako da zaista je to nešto što je nama u tradiciji, jer nije, kao što sam i rekao, bilo lako sačuvati taj praznik mimoze i unapređivati ga iz godine u godinu, jer svi gradovi imaju neku svoju manifestaciju, da li kulturnu, da li neku drugu, ali ne zna se za te manifestacije kao što se zna za praznik mimoze, jer vi gdje god dođete, dakle u regionu, gdje god da se pojavite, dakle ne postoji, ako je Herceg Novi, odmah je asocijacija mimoza, ili obratno, ako je mimoza, odmah je Herceg Novi, tako da sigurno je to nešto što je toliko, dakle, dobro poznato svim ljudima i zbog toga je to, kažem, opet jedna od najznačajnijih manifestacija kada je u pitanju, dakle, Herceg Novi i Crna Gora. I pozivam sve ljude da dođu u Herceg Novi, da vide kako to izgleda za praznik mimoze, jer onaj ko jednom dođe sigurno će se vratiti ponovo, jer na stotine hiljada, odnosno na stotine, na hiljade zapravo ljudi sam sreo ovih prethodnih godina i ove godine koji se vraćaju, dakle, svake godine u februaru mjesecu u Herceg Novi. Pa kažu ko jednom dođe na praznik mimoze da svake sljedeće godine uglavnom dolazi. Jeste, upravo tako. A uz divnu muziku Prljavog kazališta mi vas pozdravljamo iz Herceg Novog i vidimo se za 7 dana na nekoj novoj lokaciji. You